ukurikiye Umuro Sports ndagusuhuje aho uri hose kabisa, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, abantu muri hanze y'u Rwanda, mu gihugu cya Canada, abantu bari mu gihugu cy'Ubufaransa, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari mu gihugu cya Brazil kabisa, abantu bari Norvège, abantu bari muri Suède kabisa, mwese ndabasuhuje kabisa. Hano ku Umuro Sports TV rero tuje kuba twabagezaho English Premier League. English Premier League ni ukuvuga ngo tuje kuba twabagezaho ibihari cyangwa se tubagezeho uko match zigiye kuba zakinwa mu kanya gato cyane ku isaha y'isa 8 z'i Kigali. Ku isaha y'isa 8 z'i Kigali ikipe ya Chelsea iraza kuba yagiye ku kibuga cy'ikipe ya Burnley. Chelsea iraza gukina ikipe ya Burnley ku isaha y'isa 8 n'igice, no kandi ku isaha y'isa 11 ikipe ya FC Bournemouth irakira ikipe ya West Ham, nako kandi ikipe ya Liverpool irakira ikipe ya Nottingham Forest ku isaha y'isa 11. Ikipe kandi ya Brighton irakira ikipe ya Brentford, ikipe ya Fulham irakira ikipe ya Sunderland, nako kandi ikipe ya Wolverhampton Wanderers iri bwakira ikipe ya Crystal Palace. Ku isaha y'isa 9 n'igice z'i Kigali ikipe ya Newcastle United iraza kwakira ikipe ya Manchester City. Akaba rero ari izo match zahari kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu. Ku munsi wo ku cyumweru biraza ko ari ku isaha y'isa 10 zuzuye z'i Kigali, Leeds United irakira ikipe ya Aston Villa, hano kandi ku isaha y'isa 12 n'igice ku kibuga Emirates Stadium ikipe ya Arsenal irakira ikipe ya Tottenham Hotspur, hano kandi ku munsi wo kuwa mbere Manchester United izakira ikipe ya Everton. Akaba rero ari izo match zihari muri iyi weekend, usibye umukino wa Manchester United na Everton uzaba uhari muri ku cyumweru gitaha ku munsi wo kuwa mbere. So duhere rero ku ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea igiye gukina ku isaha y'isa 8 n'igice. Chelsea iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 20, iraramuka itsinze iraza kuba irishwa Arsenal amanota 3. Arsenal iri ku mwanya wa mbere izacina ku munsi w'ejo ikina ikipe ya Tottenham Hotspur. Hano kandi ikipe ya Chelsea ikintu ugomba kuba wamenya nuko byibuze mu makipe ari inyuma yayo, kuva ku ikipe iri inyuma ishobora kuba yatsinda ikaba yayinyuraho ni ikipe ya Sunderland. Izindi zose haba ikipe ya Tottenham, haba ikipe ya Aston Villa, haba ikipe ya Man United, haba ikipe ya Liverpool, ziramutse zitsinze zahita zuzuza amanota 21. Izo ngizo zose zifite amanota 18, zahita zizuza amanota 21. Urumva ko ikipe ya Chelsea byibuze yo ifite avantage yo kuba yatsinda ikipe ya Burnley mu gihe itaramenya uko Sunderland ibuze kuba yakitwara. Sunderland yo iramutse itsinze zahita yuzuza amanota kabisa 23. Urumva yuko yahita irusha Chelsea inota rimwe. So Chelsea ikintu igomba kuba yamenya nuko igomba kuba yakitwara neza kugira ngo byibuze izajye gurana Arsenal weekend itaha harimo ikinyuranyo cy'amanota 3, mu gihe Arsenal yaba yananiwe gutsinda ikipe ya Tottenham Hotspur. Iyo ni ikipe ya Chelsea. Tujye ku ikipe ya Liverpool iraza kwakira ikipe ya Nottingham Forest ku isaha y'isa 11. Nottingham Forest imaze iminsi itarimo kwitwara neza. Ikintu ugomba kwamenya nuko iraza kuba yakina ikipe ya Liverpool uyu munsi ku isaha y'isa 11. Nottingham Forest irakina ikipe ya Liverpool, ariko ikintu ugomba kwamenya nuko ikipe ya Nottingham Forest ifite amanota 9. Ifite amanota 9, iri ku mwanya wa 19. Ni ukuvuga ngo Nottingham Forest iraramuka byibuze nubwo bitashoboka iramuka itsinze ikipe ya Liverpool, irahita yuzuza amanota 12, byibuze ihite ijya mu makipe 16 ya mbere. Irahita ijya mu makipe 16 ya mbere. Urumva ko yahita iva muri relegation zone nyine, yahita iva mu makipe amanuka. So Nottingham Forest n'ikipe ya Liverpool nubwo ari match iri buze kuba wenda itoroshye ku ruhande rwa Nottingham Forest, ikaza korohera ikipe ya Liverpool, ariko mwe bataye yuko ni Premier League haba ikipe ya nyuma. Aya makipe ujye utinya aya makipe arimo gutinya kutamanuka. Aya makipe aba ari amagome cyane kabisa, ntago aba yoroshye. Cyo ikintu ugomba kuba wamenya rero, Liverpool iraza kuba kwinjira muri uyu mukino isabwa gutsinda kugira ngo yuzuze amanota 21, isigare irushwa amanota 5 n'ikipe ya Arsenal. Aka kantu kumve neza. Ikipe ya Liverpool irasabwa gutsinda ikuza amanota 21 ititaye ku yandi ma ekipe uko ari buze kuba yakitwara. Yo igatagetinga ko Arsenal yayirusha amanota 5
none igasigaye irushwa n'ikipe ya Manchester City inota rimwe, mu gihe Manchester City yo iri buze kuba yakina ku isaha y'isa moya n'ikina n'ikipe ya Newcastle. Ni ukuvuga ngo byibuze Liverpool iraza gutsinda ititaye ku byavuye kwa Chelsea. Nitsinda ikitwara neza Chelsea yatakaje, ni ukuvuga ngo Liverpool yahita ijya ku mwanya wa gatatu tayari. So Liverpool igomba kuba yatsinda ikipe ya Nottingham Forest. Aho ni ku ikipe ya Liverpool. Tujye ku ikipe ya Manchester City. Manchester City ku isaha y'isa moya n'igice ikipe ya Newcastle. Match iheruka kubahuza, muri match 5 ziheruka Man City yatsinzemo 3, Newcastle itsindamo 1, banganya match 1. Match iheruka kubahuza yabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2025 uyu mwaka turimo. Man City yatsinze ibitego 4-0 itsinda ikipe ya Newcastle. Ni ibitego bya Omar Marmoush ku minota 19, ku minota 24 ndetse no ku minota 34. Uwitwa McCarthy niwe watsinze igitego cya 4 ku minota 84. Birangira ari ibitego 4 bya Man City ku busa bw'ikipe ya Newcastle. Match rero ukuntu byari bimeze, Man City ifite Ederson Moraes, yari ifite Kusanov bari bazanye mu kwezi kwa mbere, yari ifite Rico Lewis kuri nimero 2, yari ifite Jessica Gvardiol kuri nimero 3, yari ifite John Stones nkuko twabigarutse akinana na Kusanov muri defense, Nicolas Gonzalez, Ilkay Gundogan hagati mu kibuga, Phil Foden, Omar Marmoush, Savinho ndetse n'uwitwa Erling Braut Haaland. Abo ni ikipe ya Man City abo yabanjemo kuri uwo munsi batsinda Newcastle ibitego 4-0. Newcastle yari ifite uwitwa Dubravka mu izamu, yari ifite Fabian Schär, yari ifite Danny Burn, yari ifite Lewis Hall, yari ifite uwitwa Kieran Trippier, yari ifite Bruno Guimaraes, yari ifite uwitwa Sandro Tonali, yari ifite uwitwa Joe Willock, yari ifite Anthony Gordon, yari ifite Alexander Isaac, yari ifite n'uwitwa Jordan Murphy arahari, Guimaraes arahari, Sandro Tonali arahari, Danny Burn afite ikarita y'umutuku, afite imvune naho hari, Kieran Trippier arahari, Fabian Schär arahari ndetse na Lewis Hall arahari. Joe Willock ntabwo abanzamo muri iki gihe, ariko witwa Anthony Gordon we ari doubtful, ashobora kugaragara cyangwa se ntagaragara, ariko amahirwe menshi araza kuba yagaragara. Witwa Isaac we yagiye mu ikipe ya Liverpool murabizi. Aka kanya rero ikipe iyi match nimo kubabwiraho nuko Man City yari yatsinze ibitego 4-0 itsinda ikipe ya Newcastle. Ako kantu uhanze ukumve, burya iyo nimo kubwira ibi bintu, iyo nimo kubikubwira bikwereka ibintu byinshi cyane, kuko bihita bikwereka ikipe yaba ifite amahirwe ndetse n'ikipe idafite amahirwe. Wenda indi match yari yabanje yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 2024, ico gihe bwo Newcastle yari yanganje ikipe ya Man City ku kibuga cyayo. Yahanganye ikipe ya Man City ku kibuga cyayo. No kuvuga ngo byibuze yitwaga uwitwa Jessica Gvardiol ku minota 35 yaje gutsinda igitego cyishyurwa n'uwitwa Anthony Gordon kuri penalty ku minota 58. Anthony Gordon uyu munsi arahari. Mwibutsa ko ico gihe Man City yari ifite abakinnyi bameze gutya: Newcastle yari ifite Nick Pope, yari ifite Kieran Trippier, yari ifite Livramento, yari ifite Fabian Schär, yari ifite Danny Burn, yari ifite Lewis Hall, yari ifite Sandro Tonali, yari ifite Sean Longstaff, yari ifite uwitwa Bruno Guimaraes, yari ifite Jordan Murphy, yari ifite ndetse n'uwitwa Joel Ntoni, ndetse utibagiwe n'uyu musore witwa Anthony Gordon. Abo bakinnyi nibo ikipe ya Newcastle yari yitwaje kabisa. So kugira ngo ubyumve neza, bari banganye 1-1 iyi match ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Man City. Hari kuri match ibanza ya Premier League 2024, baraza Man City batsinda ku kibuga cyayo muri match retour, ariko mbere yaho n'ubundi ku itariki 16 muri FA Cup mu kwezi kwa 3 2024, n'ubundi Man City yari yatsinze Newcastle. No kuvuga ngo Man City itsinda Newcastle cyane. So ibi byose rero impamvu twagiye tubigaruka no kugira ngo wumve byibuze ikipe yayo ifite amahirwe menshi cyane. So uyu munsi tugarutse kuri match y'uyu munsi. Ikintu yatubwira byibuze nuko muri match 5 ziheruka Newcastle imaze kubatsinda mu match 3,
itsindwa 2, mu gihe Man City muri match zayo imaze gukina muri match 5 yatsinzemo 4 itsindwa 1. Urumva ko kuri performance ziheruka byibuze kuri match 5 ziheruka ntabwo Man City iri kure cyane na Newcastle, kuko niba muri match 5 Man City yaratsinze 4 Newcastle igatsindwa 3, anako kandi Newcastle atsinzwe 2 Man City igatsindwa 1, byibuze muri izo match zose uhita wumva yuko Man City ntabwo iri kure n'ikipe ya Newcastle. Kuvuga kuri match ziheruka ubwo niba no kubwira muri match nye za Man City harimo match yatsinze Liverpool 3-0 iheruka, harimo match yatsinze Dortmund 4-1, harimo match yatsinze Man City yatsinze ikipe ya FC Bournemouth 3, harimo match Man City yatsinze Swansea 3, harimo na match Aston Villa yagize gute yatsinze Man City igitego 1-0. Iyo niyo match Man City muri izo match 5 iheruka itsindwa na Aston Villa. Anako kandi ikipe ya Newcastle yo ikipe ya Newcastle muri match ziheruka nkuko nabikubwiye muri match 3 yatsinzwemo 2 itsinda 3 iheruka gukina. Match iheruka yatsinzwe na Brentford 3-1 ifite ikarita y'umutuku. Yari ifite kandi yatsinzwe na Newcastle yatsinze Atletico Bilbao 2-0. West Ham itsinda Newcastle 3-1, Newcastle itsinda 2 itsinda Tottenham, anako kandi Newcastle yatsinze ikipe ya Fulham 2-1. Rero ubwo ngubwo ukaba uhita umenya yuko yatsinzwe byibuze muri izo match 2 yatsinzwe Brentford itsindwa na West Ham. Urumva ko ari amakipe matoya. Ikipe ya Newcastle muri iyi minsi ntabwo imeze neza, ariko turaza kuba twaberebera mu kibuga turebe uburyo zibuze kuba zakwitwara aho ngaho ni Premier League. Impamvu twaje tugaruka kuri ayo ma equipe nuko byibuze ariyo makipe arimo kugenda aca ibintu hirya no hino. Ni Newcastle, ni Man City, ni Burnley, ni Chelsea, ni Liverpool ndetse na Nottingham Forest. Nizo kipe twababwiye. Ikiganiro ka tugisoreza ahangaha, noneho dukore ikindi twe twaza tubabigire gute dusubukura ikindi kiganiro cy'ikipe ya Arsenal. Kanda subscribe hano ku Mpuro Sports TV, likinga iki kiganiro. Noneho turaje tugaruke mu kanya gatoya cyane. Nawe mbwira muri comment ese Chelsea iratsinda, Man City iratsinda cyangwa se ikipe ya Liverpool iratsinda, dore ko zose ziri bukine uyu munsi. Reka tuze tubagezeho ibya Arsenal, murabizi yuko tuyikorera ikiganiro cyayo ukwayo.